أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتبكى بين حتى رجا قيامتي. قال مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا عصبيتي بكن، أمي بحثا ارقچلكي بكن. يعني الدين الإسلامي دا عصبيت گرك تنبي، ارقچلك گرك تنبي. خدا عز وجل دسورة مؤمنون آية صد يكيدا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبيروجا قيامته وقتی گو نفخا صوره هاتا پفکرین، یعنی پف هات صور هاتا افلمیشکرین، نسب دا اراوادا نامینی و اوانا جی پرسا هفدو ناکن. یعنی کس نابجی کا کوری آپی من، کا برای من، کا باوی من، یعنی الهفدو ناگرهن وی پرسی ناکن. و خدا عز وجل بيجي ذاتا او نسب دا اراوادا ناميني. قالي مسلمانا جبير كوري مطعوم خدا جي راضي بي دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وها قوتيا: ليس منا من دعا إلى عصبية. قوتيا يقو غازي عصبية بكي، دعوة عصبية بكي نجميا. وليس منا من قاتل على عصبية. يجو لسر عصبية شربكي پیغمبر عليه الصلاة والسلام قوتي أوجي نجميا. وليس منا من مات على عصبية. قوتي أويجو بمري لسر عصبية پیغمبر عليه السلام قوتي أوجي نجميا. يعني قال مسلمانا جوي حديثة چهتا فهمي گرک مهو عصبي بي. يعني عصبية چيا؟ عشيرة مهو، بسمام مهو، أقرباء مهو، حقسج جيبن قوم هو دستك بديوا أفجيرتي قوتن عصبية. يعني وقت بلا مجيم مهو هما البيواد چي مهو صاون مشت كي حقلي بن حقسز بن مهو دستك دديوا أفجيرتي قوتن عصبية. قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی قو چو حربا بني مستلقي دوي أثناء دا دگنج يك جي أنصاري بو، يك جي مهاجر بو. مهاجر يقوج مكه چون مدينة، أنصار يقول مدينة آليكاريا مهاجرة كرنا. ادید به دو گنجا یکی انصاری و یکی مهاجر پیشی بهدو را حنک کرنا و حنکه و جاند به حنک بنا گنک. یعنی بحنکا او حنک بونا راستی و دی جف قحرین و پفچون قلبالغ کرن دبی باکرنا عشیره خوا. یه انصاری گوگلی انصاریا ويه مهاجر جي قوغلي مهاجرة، يعني ورنا آريمن. دنگ چو پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی گو دنگ چو پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر گو اف چه دنگی جاهلیت تی، يعني اف دنگی گو دعوة جاهلیت اتكن و عصبيتا جاهلیت اتكن اف چه دنگا پیغمبر عليه السلام همن تبكي دا و افتشت غلطا وها قوت جو براي وا
ظالم جی بێ ئاری وی بکەن و مەزلوم جی بێ ئاری بکەن وەختێ گۆ ظالم بێ ئی نحەق بێ نەهێلن گۆ وێ نحەقیە بکێ نەهێلن وێ زوڵمێ بکێ ئەڤ وە ئاری وی کرد هەنگی مەسەلەن بێژن ئەقرەبایت هەیە ئی نحەقە زوڵمێت کێ وەختێ گۆ تو ببێ ئەنگەل tu nehêlê got zilmê bike ev hingî te alîkariya wî kir û wextê got mezlûm bê zaten mihoyê destekê diye de miho dîsî alîkariya wî dike yanî pêxember aleyhissalatu vesselam wiha got got birayê wê misilman zalim jî bê arî wî bikin û mezlûm jî bê arî bikin wextê got mezlûm bê ji xwe hûnê destekê dinê da alîkariya wî kin wextê got zalim bê nehêlin got zilmê bike ev dîsî jê re alîkariya gelî misilmana bêçawa biratiya got ji dêwbav heya biratiya dîn jî heye yanî îslamê jî heye xuda azze ve celle gotiya innemel mu'minûne îxwetun gotiye mu'min bawirmend ehlê îmanê biran e yanî miho di dîn de birayê hevdûwe Hezretê Alî gotiye însan yan di dîn de birayê hevin yan jî bi wesîla dêwbavîtiyê birayê hevdûne yanî miho nêzî hevdûwe gelî misilmana çima me got gerek miho asabiyetê neke miho irqçilkê neke miho xweşhevdû çêtir negirê çunku miho nizanê got yanî ne di destê miho de miho bêje bila miho ji filan ezbetê bê ne di destê miho de miho bê bila miho ji filan milletî bê bila zimanê miho wiha bê bila dêwbavê miho filan kes bin ew ne di destê miho de xuda azze ve cella zimanê me dêwbavê me û milletê me eşîra me xuda daye me gerek la xwe em jî wê qebûl bikin ziman çi dibe reng çi dibe eşîr çi dibe misilman birayê hevdûne yanî mesela kurmanc tirk ereb faris başqa bê çi millet hebe wextê got misilman bê birayê hevdûwa dîn yanî di dîn de birayê hevdûne kes ji kesî neçêtir e çêtirbûn li cem xuda bi teqwatiyê ye Sûretê Hucurat de xuda azze ve celle dibêje dibe gelî insana me wên ji zilam û pîrekê çêkirine me hûn gerandine qebîla û eşîr ji bona got hûn hevdû nas bikin qencê we li cem xuda kî bêhtir mitteqî bê kî bêhtir ji xuda tirs bê kî bêhtir emrê xuda bi cih bênê li cem xuda ew î qenc e ne got qencbûn bi milleta ne got qencbûn bi zimana ne got qencbûn em bêjin bi eşîra ye belkî qencbûn li cem xuda bi teqwatiyê ye yanî kurmanc ji bona got kurmanca ji ereba neçêtir e ereb ji bona got ereba ji farisa neçêtir e Türk ji bona got Türk e ji ereba neçêtir e ji kurmanca neçêtir e ji farisa neçêtir e Faris ji bona got Farisî ji ereba ji kurmanca ji Tirkan neçêtir e belkî çêtirbûnî bi teqwatiyê ye kî bêhtir ji Xwedê î tirs bê kî bêhtir emrê xuda bi cih bênê xweşheramiya dûr bigirê li cem xuda qedrê vî însanî heye zimanê wî çi dibe rengê wî çawa dibe ji çi milletî bê bila bibe wextê got li cem xuda î teqwa bê li qedr û qîmetê wî heye mesela Bilalê Hebeş berê kole bû ama îman anî îmana wî qwetlî bû dîndar bû qîmetê wî ji Ebu Cehl bêhtir bû qîmetê wî ji Ebu Leheb bêhtir bû çunku wana îman neanîn Bilalê Hebeş îman anî ewana eşrafê Mekke hebûn berê yanî îlerî gelenê Mekke hebûn Bilalê Hebeş kole bû xizmetçî bû demekî qencbûn bi teqwatiyê ye li cem Xwedê qîmetê miho bixwaze miho çi qasî qîmet bê
بلام هو القاسی خو متقیب که امر خدا بجه بینه خوش حرامیا دور بگری. قالي مسلمانا ارقشيتي يعني قوم هو بأمش فلان ملتي چترن مهم ملتك كيم ببيني پیغمبر عليه الصلاة والسلام بيرا مجادلة كريا يعني نجا أخلاقي پیغمبر عليه الصلاة والسلام روجا قيامتي روجا حسابي قوم هو حساب ببيني قالي مسلمانا لجم إنسانا عائلاوا نلجم وايا أقربائوا نلجم وانا عشيرة و نلجم وانا دنيا دم مقامي و موقعي و نلجم وايا بلكي تشتيقو بيرا فايدة بديه دا إيمانا ويا الصميمي عملي وي إخلاص لي عبادتي وي إخلاص لي وأخلاقي وي خشكا يعني رجا قيامتي تشتيقو منفعتي بديم هو إيمانم هويا أخلاقم هويا عبادتم هويا يعني أفان تشتاي يفايدة بدنم هو عشيرم هون كاري فايدة بديم هو مالم هون كاري فايدة بديم هو أقربائم هون كارن فايدة بدنم هو جبر ويكي قلي مسلمانا قرك أم عصبيتي نكت يعني خوش هفالي خوا تشيتر نقرن و أقربائم هو وقتی گون حق بن گرک مهو دستکی ندیوا يعني بسمامتا این حقا ظلمید که تخوازه مالی یکی جه بستینی گرک دستکی ندیده تجیر بی انگل هنگی تآلی کاریاویت کی اما وقتی وی گو ازه ظلمیل یکی کم تجی الپشتاوی درکوی تجی آلی کاریه بدیده تخوشی تخی گنه دا تویجی تخی گنه دا و حدیثا پیغمبر علیه الصلاة والسلام گرک مهوش بین نکی برای مهو ظالم جی به مهو آری بکی مظلوم جی به مهو آری بکی وقتی گو مظلوم بش خو مهو آری که او بلیا وقتی گو ظالم به گرک مهو نهیل ظلمه بکی جی ربی انگل پیشیاوی بگری به حیر افتشتی تکی نباشا خوشوی تشتی دور بگرا هنگی دیسی مهو آری کاریه برای خود کیا خدا عز و جل مج عصبیت دور بگری خدا عز و جل براتیا اسلامی بکی نصیب ما خدا عز و جل توصیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکی نصیب ما خدا عز و جل ایمانک کامل بکی نصیب ما خدا عز و جل روز قیامت ما بگرین جوانی گو قلبي و سليمة قلبي و ساغلمة إيمانا و قوتليا عملي و صالح منفعتي دديوا ما بقرين جوان كسا خدا عز وجل دو دنيا دجي قنجيب ديما و داخرتي دجي قنجيب ديما و مجازابي غير محافظة بكي خبردانا ما داوي حمد ربي عالمي ربن